Pemirsa nemonin Rahina Galungan Budak Kliwon Dungulan tanggal 4 Januari pindah ke Rahinan Jagat Majang Umat Hindu Bali. Rahinane mangkin talar ke anggen galah Majang Umat antuk mulat sarire. Rahina Suci Galungan sane memargi nyabran ngenam bulan pindah ke Rahina sane medaging unteng tur filosofi. Ring Rahinane mangkin talar ke anggen galah mulat sarire oleh krama. Pikeling Rahina Galungan kemargiang oleh samian umat sejebak Bali anutin budaya wiaden tresta soang-soang. Selantang margi sampun akeh krama sane nan cebang penjor ring ajang paumahan. Punika talar mekarya lawar miwasati kedadosang silitunggil cihna Rahina Suci Galungan. Sekadi sane kepanggih ring desa Manggis Kabupaten Karangasem mekesami krama desa nglasanayang pikeling Rahina Jagat Galungan ring paumahan suang-suang. Ring sabotara genah pura kawitan kerauhin oleh krama desa antuk makte bebantenan. Anutin seselah ring lapangan kewentenang ring desa Manggih kekan tenang aman miwah lalu lintas padat selantang margi nuju pura miwah merajan. Tios gemargiang pengubaktian miwah ngaturang bebantenan nemonin Rahina Suci Galungan talar kedadosang galah oleh umat Hindu antuk muat sarire. Umat Hindu mangda setata eling tur uning antuk kesujatian sane patut pagah kemargiang. Asapun dikatalar umat Hindu keabdiang sida nincapang parilaksana saling asih kerumaketan pentaraning umat kemagama. Bunga Widrayani, Bali TV, Nguningayang.